whakalawhalahi atu hane e tau palatala tutupu ke lata I moe awhewhini. Whakatumau e tau kiskisiang he whahi malolo sino ke whalua tau ngangau ne kua ho whanu ke he Auto Pasifika me hai e whoki e tau hata ki anga ke lata mulu tulu ni kua o whinonga ke leveki moe pipui e tau malolo sino. Ka mata tua e tau whakalawhalahi anga he Rocket Systems ke lata moe tau whakaholo anga internete he motu. Whakahako e whala tau whakakuanga whakauhoho ke lata moe tau whanau aonga tukulunga ke mana tu whakahokolo ke halu tōna tau ngahua kai ke kua usi mai moe aonga. Whakahako e whakaholoanga aho mehe e kalisia ke risiano niwe moe moa whala tau tope ke langwataia ke tau ngahua whakalawhalahi. Whakatu mauanga ia e tau kisikisianga he whahi malolo sino ke tau ngangau ni kua o whano ke Auto Pasifika tunge zika moe whalu whoki kua moa e tau hokotaki ne kua whakataka e ke whahi tapu nei. Koe whalu tau ono whoki ke tau ngangau tunga ia hi koe tu fulu moe whalu na whoki ne kua mai ke hei ke whakamau hefo ai ke he tau kisikisianga ke whalingangau pia whoki moe male whakalele. Ke tau kumikumianga nei ne kua moa ai koe toko uapu mawhai ta tangata ne kua hokua tuai moe tau ngangau hi ono ngufu matolu ne kua moa ai ngangau fulu. Ka koe ngangau uta whano he tu namu koe zika ne kua hokotaki ai mai he motu ko Marshall Islands kua moa tuai halutolu a tangata whakamua ne kua moa ai he zika. Whaafoki e tangata ne kua tuaha kua moa ai e ngangau zika ke he motu ko Fisi. Kai whakataringa ia ke ilo maheno e tau kumkumianga ia. Ke he motu ko Tonga kua molea tuai e walu seu tangata ne kua moa he zika moe marikisi haki tuai whoki e tau whakahoho he whakatuwhono ke uta ke hea e tau nono fuanga he tau namu ne uta viko e ngangau nei. Koe whalo tau hata kianga ne kua moa mai whoki ke lata moe te tangata ne kua o whenonga. Kai mua te kalau tolu ne kua manaki ke ua tuai ke he tau nanga he tau tuwhunga whakamotu he Pasifika ka whakahoko ai ki Guam mai hea ho uwha maua ia mi ke hoko atu ai ke hea whai ia Uni. Ha kua amanaki ai ke tokolonga i tau tangata mai he tau motu kehe kua marikisi hake e tau hata kianga ke tau tangata ia manamanatu ke tau puipuianga nā kai ni mai he tau ngangau ta whanu i tau namu kai mai longa whakalai whuki e mahuinga ke leveki e tau malolo sino. Koe whahi tapu nei kua kamata I whalo tau ngahua he matakau Rocket Systems ke lata mai tau whakalolahianga he tau whakaloanga interneti he motu. Ne kamata whangahua ia interneti puhala mai he matakau Internet Users Society of Niue he tau tahe awhi hewa seo he mawhitu moe whai mga he lali whuki whakatawhano ke whai tau sianga ki hei. Koe taha whakatokaanga ke mga hone kua whakatuwai ke fuaki noi tau whakaloanga interneti ke he motu. Kai kua hoko mai tuai e mga ho ke kamata ke tutungi. Whakamama mai he takita ki he Rocket Systems ko e mani lui, whalo tau hiki anga nei mua atu ke tau koloa halu tōlu ne kua whakaonga ke maua ki interneti. Koe taho non wang whuki ke hiki ai e mtakau ne kua whamahani ke fuaki ai tau whakaloanga satellites. Mai koe kakanu whuki hai ne kua lata ke whaitau sianga ke tau masini, mai tau koloa ne kua whakaonga i alu tōlu. Mai longa whakalahi kua anga moe mahani tau tangata he maua noi interneti Wi-Fi. Ka koe lalianga nei ki whakaholo ki mua, moe maike ke matutaki e tau whakaloanga ni kua mahomoatu. Amina ke whai whanuanga ke awhi aho lotu he whahi tapu nei, ke whakamama, whakamaheno e tau hikianga, moe tau mana ni kua lata ke ilohe tau tangata. Amina ki whoki e Rocket Systems ke whai whakatutalanga, moe whakatuwhano ke iloa, koe hei ngoa whalo tau mana ni kua manako alu tōru ke mama whoki ke he tau whakatakanga whu nei. Hane whai lali e aonga takolunga ke whakamalolo e tau matutakianga, mo e tau whahinga hua whakatuwhano ke whakaohoho ai e tau whanau, ke manamana tu whakahokolo ke tau ngahua kai ke kua osi mai mai tau aonga. Koe tau nei ni kua malikisi ki lunga e tau numela whahinga hua ni kua whakakese manako ke ua atu ai ki haonga, ke whakamamai e tau ngahua ni kua mai ke puli atu ki ai, mo e kua hengo e tau pepa whakako ni kua lata ke tau se. Koe whakatokaanga ni kua mai ki ai ke lata me tau whahinga hua kehe, ke ua atu ai mo e whakatutala ke tau whanau langataha he ua e whahi tapu. Inga sia ni e tau whahinga hua mo e halu tūlu e tau wahenga ke whakamama e tau whanganga hua ni kua tau se, koe tau whakakuanga whewhe e kua lata tonu ke tau se, mo e whalu mena whoki ni kua mahuinga ke meilonga e tau whanau aonga.
na whamahani he tau e kua moali atu. Ke ono whakamahani ke he tau whanau lalahi, ka kua mai longa he mga hone, koe tau whiwhirianga, ke he tau whakakuanga kua lata ke kamata tuai, ke takia ke halu tōle tau whakakuanga, ka eke kua iloa po ke sia tuai e tonga hoina manako ki ai, to mai ke whiwhiri whakamtaki e tau pepaonga. Koe hawhaiu mui kua moli atu ni kua tolu atu e tau e kalesia to maanga takitaha, ke lata mai whakaholuanga a home he e kalesia Krisianu niwe, ne kua tau se ke whakawhiawhia, mo e tau whakahekeanga ulongo tapu. Koe taha nei tau whakaholuanga he e kalesia niwe, ne kua tau se ke tau takitaha, ke ingasia e tau e kalesia, mo e lolonga mo whakaheke. Si koe tau nei ne kua whakawea e aho ke mtakupu, koe ui ke whakamatala e ngā huahuaanga malolo he atua. Ko talahu e hukui he kumisia sihake, ko fisa pingia, ke hana whakamatalanga. Ko malikisi hake e nunala he tau tutaki ni kua whakalataha ke aho me he tau nei, mo e kua fufuala mo mhofi tau whakakeanga he tau e kalesia takitaha, he whanongonongo ki ai. Whang fulu e awhitala he tau tupe puaki ni ko mō mai he tau e kalesia, ni ko uhe tolo long lape aho, mo e talahau wai e ia e leweki tupe ke he e kalesia niwe, kua malikisi hake ni nala tupe nei, ke whakatatai atua i te tau ka mole. A mana kia i ke whakaonga i e tau tupe nei, ke langwatai ke lewekia ke tau akako, mo ke langwatai fuki e tau ngahua ke tau whaloanga whakai kalesia he tau nei. Pena e tau whalatala te tupu ni ko mō mai ke lātu mea whiwhinei, a mana ki ke liru whiwhe penei fuki ke hawhiawhia tuloto, wa ni mo fuki ke whanongonongo mai ke lau tau niwe, mo e tau whaloanga he tau lilifu he whone ke pule ke he pungi pungi a pungi. Nonofwa, nene po tu liliu ke whlewea.